دما خوش ببینرین هیجا ایرو 15 آذر 2023 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتنی هر سر که وهری بالکش یعنی سرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاری کنید دما خوش ببینرین هیجا لباکوری کردستانی دمه که کو هینا برینا مقدورین ارتج نهاتی پیچانده باران زیده ایدی روشا لحرم کمباخ کریه لباجرین رها و سمسوری باران زیده بو صدما لحیه جبر لحیه حتی نها 10 کسان جیانا خواه دست دایا و هر وها دناوا تونلان ده کسین آسیمای و وندابوی هنه. جبر باران زیده یا لرهای باریایی گلک مال کارگه آواهی انجا ماوریه ری پر اوتونل دبن آویده مان. خلک باجیر جبر وی روشه برتک نشانی رای داراندان. سرکومار اکاپایی طیب اردوغان دو محبری خاچاره آبیده یابدرجاهی 105 متریان فکر بو. خاچاره دبن آویده ما او خباتکارین آگرکوشیه دما هول دا وسائطه که گو مروف ده همون رزگار بکن برله یکتن. تونل حتا دویت جبو اولگل خباتکارین آگرکوشیه بگشتی 6 کس تونل ده آسیمان. ولاتین گل در دور کومبون برتک نشانی بیچارتیه دان او هات گوتن گلک وسائط و مروف ده تونل ده آسیمانه. تی گوتن تونل تجحری بویا اوشبو در خستن آوان تورین در کتنه نینن. حتا نها 9 کسان جیانا خوش دستایه. ده همان دمه ده جر زمینان خوشخانه یا پرورده و لیکولین یا ایوبیه یا رهای گوبش آلی نهرین آورته اول سر قادا چاندنی حاتیه چکرنجی ده بن آوی دما. نخوشین لوی بشه دمان با نخوشخانه نافچه ناوندی و ین باجارین در دوره هاتن و گوهستن. لسم سورجی روش همانه. اف دمکل هرمین عردهج بارانک زیده دباره اولگلک باجاران لهی رابون. لنافچه توتی یا سمسوری جبر باران زیده لهی رابو. کنتینرک مقدورین عردهجه دیددمان گلبخچه مالکی حتیه دانین لبر لهیه کد. مقدورک عردهجه ید کنتینر دیددما جیانا خوش دستا. هر وهاش 4 کسین لنافچه البر لهیه کتنشی تو آگاهی ناین گرتن. حتی نها کسکی جیانا خوش دستایه. لنافچه ویرانشار آمالاتیه جی جبر باران زیده و باگره کونین مقدورین عردهجه دبن آویدمان. بله هرب ترکیه و باکوری کردستان هم دوام بکن لترکیه جبو هر بجارتنا پیش وقت تنه دو مهمانه لی هم وقتی ویه که هولدانین گرتنا هدپی و نزلالیا وی یا دما هل بجارتنه ده دوام دکه رو بریا هدپی ده بیشه نپیکانه ده دما پروپاگاندای هل بجارتنه تیکرنده پاراسنا دفکی پیکوره جبو ویه که جارکدن سری لی آیمی ده او خواست دوزا هدپی پشتی هل بجارتنه بدیتن. لتركيا پشت 6 روجدن و هلبجاتنا گشتی پیکوره. جبو هلبجاتنین سرو کوماری و پارلمانتریین 14 گولانیین ترکیه و باکوری کردستان دما دنگدانی هلبجیرین لدروی ولاد دیار بو. هلبجیرین لدروی ترکیه و حتی هفته آداری کاربن قیداخوی هلبجیریه بگن. د 12 نیسان ده جی و لیسته دنگدران آل هندر و در و ولات آشکارا ببه. جه و صندوق دنگدانی هلبجیران و دیار ببن. پارتیا دموکراتیکا گلان به هر آوی دبر روژا و سرکه ترکیه و کردستانه. HDP تاوی دوزا گرتنی گول دیجوی هاتیه وکرین جی وک پارتیا کلیتا هلبجارتنی تدیتن. سردوزگریا کوماریا دادگاه بلند دوزا گرتنی له HDP وکریه.
ev doz li dadgeha destûra bingehîn dewam dike. HDP serlêdanekê nû ji bo IMê kir. HDP ji bo ku biryara dawiya dozê bimîne piştî hilbijartinê di 16 Çile de serî li IMê dabû. Bir adalet sürecinin yaşandığı Piştî ku ev serlêdan hat redkirin, dê carê HDP bi daxwaza ku doz piştî ertejê bê li darxistin û dîroka parastina wê devkî sê mehan bê talokkirin serlêdan kir. IMê serlêdana HDP nirxand û ji bo parastina devkî mehek talok kir û dîroka parastinê 11 Nîsanê da. Bi diyarbûna dema hilbijartinê re HDP bi daxwaza ku doza girtinê bimîne piştî hilbijartinê li IMê serlêdanekî nû ya duyemîn bike. Komisyona Hukuk û Mafên Mirovan serlêdanê amade kir û di serlêdanê de diyar dike ku di kampanya hilbijartinê de nepêkana parastina devkî bike û xwest dîroka parastina devkî talokê piştî hilbijartinên 14 Gulanê bêkirin. Di şerê li Ukraynayê de êdî alî bi dirêjbûna şerê ne Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî got ji bo serketinê êdî tişta ji destê me bê divê em bikin li aliyeke din Parlamentoya Lîtvanyayê koma çekdarên Wagnerên Rûsî ku weke rêkxistina terorê jî nas kir. شرê Ukrayna di meha xwe ya sêzdan de ye. Di nava vê demê de heta niha Moskow û Kiev di armancên xwe de rijdin. Peyamên ji van welatan derdikevin jî vê yekê nîşan didin. Бажаю здоров'я, шановні українці, доволі емоційний сьогодні. Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî li ser rewşa dawî peyamek vîdeo parve kir. Zelenskî got: Em ê di vî şerî de bi ser bikevin, ji bo vê em her tiştî dikin. Em piştgiriyê didin hev, em dewletê xwe dikin, em bi rastî ji bo welatê xwe û hevalên wî şer dikin û nahêlin dijmin axa me û rûmeta Ukraynayê bi dest bixe. Zelenskî diyar kir got Serokwezîra Ayaslandayê Katrin Jakobsdottir serdana Kievê kir û ev tişt anî ziman. First of all, that is very important that during the war you are here, and also very important that during the Ayslanda welatekî got alîkariyên siyasî mirovî pêşkêşî Ukraynayê dike û dengê xwe li hevpeymaniya cîhanî ya Ukraynayê û parêzvanên azadiyê zêde dike. Zelenskî derbarê hevdîtina xwe de wiha got: Melser hevkariya di aliyên Ewropî Atlantîk û Ewropayê de di pêkhateyên navneteweyî de got û bêj kir. Yek ji mijarên sereke dewleta terorîst û cesekirina hemû qatilên Rûsyayê bû. Ayslanda got ji bo Rûsya ji ber êrişên xwe bêdarizandin dikare xwedî giringiyeke mezin be. Em ji bo lûtkeya serokan amade ne. Zelenskî balkşan ser raporên got axaftina xwe de ji serkirdeyê leşkerî wergirtiye û wiha got: Mebesta sereke koma yekîneya operasyon û stratejî ya Xortîsta û Bahmût e. Hemû lîder xwedî helwesteke zelalin ji bo xortkirina vî alî zirara herî mezin dayîna dagirkeriyê ye. Li aliyekî din ji ber kiryarên koma çekdarên Wagner ên Rûsî bertekzê de dibin. Herî dawî Parlamentoya Lîtvanya koma çekdarên Wagner xist lîsteya terorê. Lîtvanya bang li welatên din jî kir got heman helwestên nîşanî koma Wagnerê bidin. Hemûxtî biryarê damezrînerê koma Wagner Yevgenî Prigojîn anî ziman got ev biryar wê tu bandorê li ser wan neke. Balafireke pê mirofiya Dewletî Nêrîbûna Amerîkayê li deryaya reş ket vêyekê careke din Washington û Moskow anîn pêşberî hev balyoziyê Rûsyayê li Washingtonê ji bo Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê hate vexwandin, Kremlînê jî Washington hişyar kir û got ji qada me ya asmanî dor bimînin. Ketina balafira bê pîlot a Amerîkayê li ser derya reş alozîya navbera Washington û Moskow zêde kir. Amerîkayê ku Rûsya ji xistina balafira bê mirov a MQ-9 Reaper berpirsiyar dibîne, balyozê Rûsyayê li Washingtonê Anatolî Antonov vexwend Wezareta Karê Derve. О мощнейшем физическом и психологическом давлении на вас.
آژانسا نوچیانا فرمیا روسیا را گهاند که جوینا الوزارتی چه کربو و انجامین بویری ینجبو روسیای نهاتن روژوی. آنتونوف درباره هفدیتن ده داخویانی دا او گوت ام دوی باوریه دنه که گرینگه ریان دانوستاندنی وکری بمینن. لگوری داخویانی ارتشا امریکایی بالافرا بیمروف دانی سبید دما که لقادا هوایان ناونتوی لسر دریارش فرینا روتین کشفی دکر هاته خستن. لگوری داخویانی سررکانی اوروپا یا امریکایی دو بالافرین شرعین روسیایی سو-27 با آوائه کی خطردار نپروفیشنال نیزی بالافرا بیمروف بونه. بالافرین روسیای دستپیک سوتمنی رجاندن سر درونی و پشترجی خستن. Actions speak for themselves. What we saw again were لگوری داخویانی بردف که وزارت پاراستنی امریکایی پات ریدر بالافرین شرعین روسیای 30 حتی 40 دقیقیان لکه لکا بالافرا بیمرو فریان. ریدر دازانین که بالافرا روسیا یا بالافرا بیمرو یا وان را لحف کتیجی زرار دیتیه. لالی دن وزارت پاراستنی روسیای ادعای که بالافرین روسیای بالافرین بیمرو را تکلی دانین ردکه. بردف که کنسیا اولکاریا نتویا کشکا سپیجون کربی ادعاین آلین روسیای رد کرد. کربی گوت با آوای کریکوپیک افسالکه ام لقادا هوای فرینن خبیک تینن و اویک وی بتوما. بریان هاجی وزارت پاراستنی امریکای پنتاگون راگهاند بکو بالافرین روسیای دستوردانی لخابات وان ین هریمه دکه. بالافرین بیمروف انجوریا ریپر دیکارن چکان راکن و جبو کشفیجی تینه بکار آنید. لإيران و رشتات كردستان چالکین سرهلدانا جنجیان آزادی بهاتنا جشنا نوروزی را گرتر بونه مراسم چهارشنبه سور جی و گوهرین خواپیشاندانین لدجی دستلاتداریا تهرانی هر وها جی دسپیکا سالی و حتی نها لإيران رژا داروکرن جی صادی 24 زیده بویه بگوتنه کدن هر 14 ساعتان کسکتی بداروکرن. لإيران و روشلاتی کردستانی هر سال دجیری و بریا دستلاتا طهرانی کم نابه. مراسمین چهارشنبه سور ایسال و گوهرین چالکین لدیجی دستلاتی. تبی تدبیرین چون دین اولهیه لپرانیا باجارین روشلاتی کردستانی جور میاتسا ایلامی جواندا کتن کولانان آگر بیخستن و دروش مگوتن. لگور آگاهیان لهن جهان دنابرا هیزن دستلات و خوبشان دیران ده پفچون درکتن و هنجوان هاتن بنچاف کرن. لسر آستا ایرانی جی لگل پیروز کنا چهارشنبه سور لپرانیا پاریزگهین ایرانی ین وکی تهران مشهد شیراز احواز و زاهیدان مراسمین پیروز کرنه و گوهرین خو پیشاندانان آگر لکولانان هاتن پیخستن وینین روح الله الخمینی و علی خامنی هاتن شوطاندن. لپرانیا باجاران آلوزی دنابرا خو پیشاندر و هزین رژیمی ده درکت گلک خو پیشاندر هاتن بنچاف کرن و هنک جی بریندار بون. لگور بانگوازین چالکوانان تیپاین ایروژی خو پیشاندانین سرانسری لإیران و روشلاتی کردستانی ورن لدار خستن. لگور دانه نو هجمارا کسین کل روشلاتی کردستان و ایرانی هاتنه بدار وکرن جدست بیکا زبستانا ای سال و لگور 15 سالین بهوری جسادی 24 زیده بونه بگوتنه کیدن ده هر 14 ساعتان ده کسک دیدار وکرن. ناونده آماران ایرانی دراپورا خویانو ده اشکره کره. لگوری ناونده جدست بیکا سال 2008 تانها هریکیم 7805 کس لإیران و روشلاتی کردستانی هاتنه بدار وکرن. دراپوری ده تی اشکره کرن که دناوا 65 روژین دست بگین ای سال ده هریکیم 113 کس لإیرانی هاتنه بدار وکرن.
لگور راپورا ریخستنا عفویا ناودولتی ایران پشتی چینی درێزا دویەمین ئاوەڵاتین کو هەرێزێدە جەزاین بدارڤەکردنê lê têne bicih anîn de cih digire. Herûha piştî serhildana jin jiyan azadî destpêkirî OP'de de 4 xwepêşandar hatine bidarvekirin. Cezayê darvekirinê li bêhtirî 110 kesan hatiye birîn. Li Pakistanê alozya ji ber Serokvezîrê Berê Xan zêde dibe alîgirên Xan ji bo pêşîgirtina li binçavkirina wî bi polîsan re ketin nava pevçûnan li derdora mala Xan rewş veguherî qada şer. Alîgirên Serokvezîrê Berê İmran Xan ku biryara girtina wî li Pakistanê hatiye derxistin li dora mala wî kombûn. Alîgiran xwest biriya dorpêça li derdora malê pêşî lê girtinê bigirin. Xanê ku par ji wezîfeyê hat dûrxistin piştî ku dengê pêbaweriyê negirt ji bo hilbijartinên pêşwext û ji bo carekê din bibe Serokwezîr xebatên hilbijartinê dikir. Hem wextê vê derbarê wî de gelek doz hatin vekirin. Polîs ji paytexta İslamabadê çû mala Xan a li Lahorê. Li wir xwestin Xaniyê bi sûcê bertîlxwarinê derbarê wî de biryara girtinê heyî bigirin. Li gorî Ajansa Nûçeyana Fransî AFP herêkêm 200 alîgirên Xan derketin pêşiya polîsan. Hat diyarkirin ku hinek ji çalakeran dar û kevir avêtine, hinekan jî ala Partiya Xan daliqandine. Polîsan ji bo girsê bela bike ava bîber û ava şit bikaranîn. इनके अजायम ये जो ऊपर सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने Xan li ser Twitterê vîdyoya ku di dema bûyeran de di hundirê mala xwe de kêşandiye weşan lo got. Polîs hatin vir da ku min bixin girtîgehê. Difikirin ku ger İmran Xan bikeve girtîgehê wê milletê me wê bikeve xewekê kur. Polîs got hewildana me ya yekem a di hefteyên dawî de neserketî bû. Ji ber ku Serokwezîrê Berê ne amade bû xwe radest bike. Piştî pevçûnên dijwar polîsan careke din nekarî Xan bigirin. Xan bi sûcê di dema Serokwezîrtî de diyarê ji welatên biyanî û gevxwarina li dadwereke jin tê tewambar kirin. Ji bo Xanê ku tev li her du danîşînan nebû biryara girtinê ya cuda hat dayîn. Li Pakistanê di daha Nîsana 2022 de di dengdana pêbaweriyê ya ku li parlamentê hat kirin de hikûmeta İmran Xan bi 174 dengê na têk çû. Şehbaz Şerîf, birayê Nevaz Şerîf ku sê dewran li welêt bû Serokwezîr di hilbijartina 11 Nîsanê ya li meclîsê de wek Serokwezîr hat hilbijartin. Li Ingilistanê greva herî mezin a salên dawiyê pêk tê bi sed hezaran mamosta bizîşk, wezîfedar û xebatkarên metroyê dest ji kar berdan û ketin grevê. Pêla greva ku par li Brîtanyayê dest pêkirî berfireh dibe. Karkerên ku daxwaza bilindkirina mûçeyan dikin careke din li qadanin. Îro bi sed hezaran mamosta, akademîsyen, karmend, doktor, xebatkarên metroyê dest bi grevê kirin. Konfederasyona Sendîkayan ragand ku têpayî nêzî 500 hezar kes tevlî grevê bibin. Li gorî sendîkayê bêtirê 10 salin li Ingilistanê greveke bi vê rengî pêk nehatiye. Li paytext Londonê îro xizmetên metroyê bi carekê de rawestiya. Mamosta li piraniya dibistanan li seranserî welat dest bi grevê kirine. Tevî vê jî Wezareta Perwerdehiyê ji malbatên xwendekaran dixwaze ku heta bangeke fermî neyê kirin bila zarokên xwe bişînin dibistanê. Nêzîkî 150 hezar karmendên dewletê yên ku di zêdetirî 100 dezgehên hikûmetê de dixebitin ji ber mûçe, ewlekariya kar û şertên ji kar avêtinê di grevê de ne. Li Skotlandê jî piştî li hevkirineke nû ya mûçeyan grevên hatibûn destpêkirin bi dawî bûn.
بلی بینرین هیجم لوردگیجین داوی بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد بختوار